Ah, medyo maangsantan sa basit. Ti kinapipintas iti sonsonata. Ako talaga nga actually napintas iti sonata. Napintas iti sonata. Diba? Napintas iti sonata. One. Ayan. Thank you very much, John Mark, for singing that piece. 7 years talaga. Ba't nga pati siya nga kababay mo ito ko talaga nga bilib na bilibak kang ka. Diba? Ang garod, nagngato ka. Nangato kung kunam ka, kadi ka maagkarkara. Maksala okay lang makanyam. Inkadum ko garodan. Ayan. Bahalatan mo na ka. Kaya't da nga, thank you nagiti Aditi Balasio tao. Ayan, talaga eh. Makita mo. Wow. Nice mellow voice. Kung ay sa bali mo, dajay, kanyak. Dati kanya mo, tahang balong, osam ko nanin mga din. Kaya syempre, ni Rainier, kung natin salamat sa greetings. Your Ilocano music takes me back to our childhood memories in San Sebastian. I listen to your music, especially Ilocano, before sleeping, while driving, at the gym, fixing my car, and while work. Greetings from Maryland, USA. More power sa inyong dalawa. Katangarot balong, bumasa ka mampay kita dito mga pangablao dito. Yes, DJ kantahan nyo man. Nakuhang kami na pong nga DJ. Just Another Woman in Love. At itamanan, tikong ko na ako na. DJ. Thanks medyo, po from JR. Yes. I-River of Angadanan. Kaya may kumama, datang mga maibagay apo iti kinaltaumi. Ako nagatitugma dito yun. Nabasa to tayo dito. Ay, wala. Naimbangal daw yung Manong Jun ken Manong Jem kalawak man nagiti family na Francisco ken family Baldovino ken kasinsin ko nga April Joy Ricarte ken Tito Niño Tita Bali ken Mama Virgie Mama Lynn ken Nanay Ine ipatok rin man Joy all of me para kanyada it's me Marvy Joy Francisco from Salvador Santiago City. Ayan, so what the text messages na kasi nga oras Dik galing mo John Mark main love na kanyam kahit may asawa namin nakaw kadilaan galing mo sa 7 years. Wow, thank you so much po. Anong pangalan nito? Michelle Carganilla of Aglipay Quirino. Ligaya Aglipay Quirino. Thank you very much. Ayan, actually nagadong amin ti busis mo balong kasi ti pagbilbil pandaonay at ati 158 nga busis mo. Nagadungutan. Okay. Hi Uncle John kan manong amak na baga malumyo. Pakablawak man ni Auntie nga Marijin. Tao may kumaditoy balayan tapan na ilako toy niluto mi nga kwek-kwek. Nakaw, ni Rhea bonus ato iti pagrangayan. Pagikantaman jay sugar ti Maroon 5. Nako, may sama nang dito nga mga sugar kano iti Maroon 5. Wala ang problema ta. Ladies and gentlemen, Kapota Sweet Radio, sugar nga ron ti kantaan ta. Ay wala nasamit ya. Nasamit. One little taste, sugar.
sunod kung isa runod ta. Okay lang? Ito yung request ni Juan. Ayan, we have your written si Jordan. Bye-bye mo. Mama Mia, kung kuna naman. Kita nga isusunod ito. Here I go again. Bye-bye. How can I assist you? Mamma Mia. Ayan. Please play the song One Call Away for my beloved wife who's listening right now in the arms of someone new. Anak ko, ato sa bali na? Oh, kung ano DJ sa bali nga ako. Okay, okay lang kanya nga pagsarunong tati sunatang balong. Mulatan parang ni Jordan tagbayad mo. Joke lang. Wow, marunong ka ng sumideline. Kaya pala dumadami ang pera mo sa bangko. Oh, yun di Wow. Okay nga Ruud, kaya kita dito mapay apong kid daw yung sabaling sa iti sunsunata. Oh, mabalin yun apo nga i-text ito ta. Nga Ruud, iti dawat ni Jordan nga sonata. Alam di piyasanan. Yo. Okay. Oh. Bayagan. Okay. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. Ayan, nakakaaliw magbasa ng mga messages. Actually, ang dami kong nabasa. Ayan. While John Mark is singing, talaga naman pong everybody na-amaze po sila sa Ford Ekatuo. Oh, naimbagal daw kada kayo manong June. Katawa kanyayo. Tanag-comic kayo nga. May isaman nga, rikikikikikikiw. Kung na nandiyan, rikikikikikiw.
Di ka mo. Rikiki, baka di ko ay Chacha Ilocano. Sige man. Hindi, iba. Kini Rikikikikiw at pa-request nga ng Love of a Lifetime by Firehouse, followed by I Remember You by Skid Row. Thanks po. It's me, Korororo, na mabalin nyo puluden ngem madi mabalin nga iyawit. More power to your station. Korororo. Kororo. Ano dito? Kororo. 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 Use kororo in a sentence. Use it. Kororo. Alam mo, kasama lang kita kororo. Madin sa nga labita. Naimbag nga aldaw yumanan, kuya. Kung nakablaaw man, datatay ka nanay ko. Kaya nagkita-kita ya barkadak, kuya Isuda Chel, Tedarna, Telagring, Tiliwayway, Dipon Kirino, kuya. Agri-quiz naman, kuya, di napauwan tagapulot from Jen of the Liwayway Dipon Kirino. And of course, still the one ka, no? And Love of a Lifetime, talaga nga sikat-tikat na nga parikatan. Grabe, nakaka-inlove ka, kuya. Yung kumakanta ngayon ng One Call Away, I love you, kuya. Ikaw na. Nako. Kunana, Diyos ko. Apo, sapay numamuhan yung 7 inches dito, awanon. Ay. Grabe ka. Grabe siya. Still the one, kunana mo. You wanna sing that song? Ano pa ba? Kuya, pa-play naman po ng Beautiful in White. Thanks po from Rina of Itchage. Sino ba na una? Actually, hindi ko alam. Basta nakatatup. Patukar nga po ng Rest Your Love on Me para kini Sera Guapo. Si Southern Isabela General Hospital. Wow. Kita launay ka. Oh. Good PM, Kuya June and John Mark. Pakikanta nga po yung Mahal Ko Mahal Ako from Cherry of Caloocan. KZ Tandingan yun Mahal ko, mahal ako. Kaya mo kantaan ito? Sino ang pipiliin ko? Hindi ko alam yan. Si Casey Tandingan ba kumanta niyan? Oo. Oo, siya pala yan. Hindi niya sinasabi sa akin. Mahal ko, mahal ako. Hanapay. Siguro ka, nagatuga road. Sige, basta magbasa ka niya. Kuya, pa-play man ng Moonlight Shine Over Paris. Moonlight Shine Over Paris. Pakitugtog man na jay. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Naka-charge pa ba? Music. May signal pa ba? Kung nansa di ba, Jordan? Lobat na ba parang niya dito yung agting-tingag? Life of a Lifetime. Love of a Lifetime? Kila Kuya Jason. Okay, dataman tipat nga tatam. Ayan, okay. Keep sending your request at apay po napagpati nga manungan kanito. Pwede nga rin na isang request. Babam sa timesa. Sige. Baka nung mababaan ka man ta. Padasan taman? Original at tani, ingato ito may isa. Iko. I guess the time was right for us to say we take our time and live our lives together day by day. We'll make a wish and set it on
Good. May sabi akong special request. Anak ko na ni Tito Balong. Tina to yan. Napukawan. Pero ka, pati di nakantuki di kakatungtungan. Ito na ba na yan? Ayan. Talaga na. Anak ko na. Ha? Naimbanggal daw manong Jun kinamak para sa Manti Loving Arms. Kablawak man nila kay ko nga balong. Rodriguez at Yes. patpaturog kin Henry. DJ songbok mo. Malipatan to kiday. Isang book ko nga blow. Here's our version of the song, Laughing Arms. Pasok na yan? Yan? Hindi ba yan? If you could see me now, the one who said that she'd rather run, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere through the lonely nights, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now. I've been too long in the wind, too long in the rain, seeking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. Taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If I could almost feel your loving arms again, if I could almost feel your paulit-ulit ko nga dingdinggan the music yo, the YouTube, no at the oras ko. Time to buy my own FTD copy ko na. Pakigreet man, ulit happy birthday, the nanay and tatay. November celebrants da kano. If you still have time, if not, next week na lang ko na ni ading Rainier, pero at the time tayo. So, once again,
duwada nga ag birthday. So happy birthday advance, and di ka muna yung date na to Ma'am Leti and Sir Clemente Ruiz of USA. Ayan, kat Apo ay mong balong Mark. Mark. Come on. I'll not do the day. Juan, karo ba? Aja man background music ta balong. Aja background kita ti background. Juan, broken ta man background. Ta ano medyo napimpintas mo ba set ti agsao-sao kaysa mo agsaso nga humot ti kuana. Background. Apo, medyo nakalidliday ka Aruba ta nadanon manan tintay panagsisina kat sabi ko ma pati na pansinon raya pagpasitlaan ako namin napaisan pa kayo kinapabalse kat ngarut ay titimano yung adyon seriales kan kanakanyo adyon Mark Pastor awan si Konami agis iso ka tapno pamudaw ka kat next week adda kami tumanan iti kasi malang oras alas 12 hanggang alas 3 malam dito yung line 97.7 Sweet Radio dahil nga rod ti maudi nga sunata mi nga sagot mi kata kayo karuba pag anusan nyo. Once again, thank you very much for being with us. Yes. Before the second show, baby, 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 oh.
Christmas, everyone!